Lava e nei vaenga o telefou ale si fonga o le lo mua. O lo lawarunga I tala I me tupu I le larolangi I le nei fo e aso ia le taua e pei ona vivesi nei I le tunuu o Iran. Ua lapata ia tangata ma whaalapo tonga o lo inivesi ala tutupe ina ia nofo sauni mo ni swinga de tele o no tula I mai ina yaso o luma na nei ona o a whainga o le taua e pei o nādi mai nei I le atunuu o Iran. Whailo mai e mauti no lava le te leo la whaina o maketi tautupe, a e whape ai ma le tau o le pensini ma le swau u ona o le vevesi lea I Iran. Ta ua mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le Infometrics o Brad Olson, o mata I tuina I le teimi nei le toe le talaina o maketi tautupe le lalolangi. Mai o tūlanga whapenei, e masani ona paua I lalo le tau ma le au ngā o sea, mai ono a awhiai, ia teo ngā tupe e pei o le Kiwi Saver, mai o se tūlanga e mauti noa, le wha popole nai o investors wha le wā o mālo. E pei ona silo fia, o le tai au le stona ai lean amatai ona tui I mea tau mālolosi ma pomu wha tonu ini o sa whainga I le ea a Amerika ma Israelu, ia nisi o no whanga ma a ai o le tunu o Iran, e au fiai malona laumua I Tehran. Ua whaia le neos whainga a Amerika ma Israelu, ina ua le maua se tonu I talanoanga I le sforele taluai, I le vā o Amerika ma Iran, e whaadatau I le polkalame o mea tau niukilia ale malo Iran. Whaali ai el Palestine Amerika o Donald Trump, sa tumo peo na musu le malo Iran, e tau fia I a lana polkalame o mea tau malo lo si whaaniu kilia. O se whainga nei vale le tau o Israelu ma Amerika ua whaamao nia mai le whasiotia ai o le sa avea mata I tai whaale lotu o le atunuu o Iran o Ayatollah Ali Khamenei. O se tūlanga ua whailo mai alo ia e le malo Iran e awala iana whaasaralaunga I le aso nafi. Whailo mai wha il Palestine Amerika e whapea e toa fast furu walu le au whainga o tai si nia o le whainga malo Iran e au fiai mo lo lātou tai whaale lotu na mari liuios whainga nei talu ona amata I le aso to nai. Whaeloa mai fwoi li poti ala uwha sa lau le whai tau fia se lau o istangata Iran ua whasio tiai I o sa whainga nei ale malo Amerika whaapehai ma Israelu. E le ngata I lea o le whai o lipo tia mai le mali liu nisi o fita ale malo Amerika I tunu o lo o iai no whanga o Amerika I sa e tu tonu I o sa whainga ua tari mai ai I ale malo Iran e whasanga I o sa whainga nei a Amerika ma Israelu. E talu na tula I mai nei vevesi ua I longa o nā whaina ai ia le tulanga o whainga malanga o waalele whaale wā o malo. Telekompani waalele o tā whia nei a lātou malanga whaatulanga ina ona o pui ngā o le saonga le mū. E le ngata ina a whia ai whe malanga inga a e sa whaeilo mai fwoi, mauti noa lava le matua te le ai o la whaina ma le haru ilunga o le tau o le pensini ma le swau I maketi whaale vāo malo ona o Iran o stasi leo atunu e tele le swau e maua mai ai. E le iai se whaalinga aloa ia sa tu ina mai mua I le malo New Zealand e tu sai o raso whainga nei Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran. O le tūlanga sa whaailoa le minstala mai whawhoa wasa manai o Winston Peters I au kilani le sanafi a o le ituua e ia le tunuu mo se malanga whaale wāo malo I tunuu I whawho. Sa toe whaamamawhai nai e wawasa manai le labata I ngalo ia na tuina mai mua mo tangata o New Zealand o lo I te tonu o Iran ina ia o ese mai loa pe a whai e saonga le mū. Whaeloa fo ele minsta e maise le pālemia ia Christopher Luxon I le tae au nei, le langolangoina lea e le malo o New Zealand o le ngā yoinga wha military ua whaia nei e Amerika wha pēa ma Israelu e whaasangatau ia Iran. Peita ai o loo te te ele pātia le Labour o loo te ita ia le itua ngai I le whaia o ia o sa whainga
Ona o le manatu popole i la whaina ai, male la matia o le soifua, male saonga le mu o te ngata lautele o Iran. Ta ofi le leiba ma le tuangai, e mo o mia le whaia wawe o se fofa o whai o malo e ta ofi ai le wha te tele o le nei vesi e pei ona tula i mai i te tonu o Iran. O lo tu mau pea ona mawalunga le patia le leiba i le whaatulangana o mata opu te tele ma le autu o whenga iai ma New Zealand e le whaalapo tonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Ai o le patia le National ua tau whio lolo i le mata opu o le tamau ainga ma le tau o le soifuanga i le lava whaatulangana. O le whaatulangana o le whainga malo ua mai tau inai le whio lolo pe a whaatusa i le tūlanga sa iai i le suenga taruai a le nei whaala potopotonga. E tai tonu maasina ma whaia i le suenga le nei a le Ipsos e visiri iai ta ngata e to awheo New Zealand i ni o lato manatu e tu sai o mata opu po oni mata opu se tolu e o pito i tahua ia i lato o whenga iai ma le tunu ato ai fo i mani pati lato te taofi e o pito anga waa i le wha foina o ia mata upu. O le taunu unga o manino ai o le leiba e manatu le totelo i la tauna visiningia e o pito anga waa ma le lei i le whaafoina o mata upu au tu e lima ai e tusa ma le National i lona wha o ia mata upu. O le tu whaatasinga o manatu ma langona o tangata na visiningia tu laima iai o le leiba e tu langa mua i mata upu e se furu wha mai la whainga e lua se fulu o mata opu po issues sa whaalia iai manatu malangona o le aupa lota. Siri atu i le tolu afe lima se lau, le a whainga o tangata whainga luenga le soifua malonoi na ua ioe nei e langolango i e se mulienga ia awhiai o la tōru tongi i le valea malemtanga luenga le soifua malonoi na a New Zealand. Ua se fulu valu masina o whaanga solo mai tala noanga i le vao i tue lua e tusai o le nei mata opu a o le la o maua ne i ai le murienga ina ia whaatino ina loa. E awhi ai le murienga se si tanga i lua ma le afa pasene o te tongi o tausi soifua whaapitoa i ngase o le mafau ma la tau e fiso soani i ai po assistance. E le ngata i lea, e au fiai fo ima se vai ngā tupe, e ta i valu se lauta la mo le tangata i tō tasi. E pei ona tā ua, o se furu valu le lei masina, tā lua na whaia tala noanga, i le vālu mtanga luenga le seifua mālo loina, ma le sosa iete o tangata whainga luenga le mālo po le pisa a e tusai o lea mata upu. Whailo mai e le whailo tusi au o le pisa a, o Fleur Fitzsimons, o se whaiunga tāla whea ngai le ua whaia, e sui a wai o le asosio tangata whainga ruenga o loa a fia. Pei ta aina i e taua o loo mana o mia pēr ni isi tupe mai le malo e whaale le iai le mau whaafita hauli o loo i nei i le au nanga whaale soifua malono ina i le tonu o le tuno. Ta ua fo i le whailau tusi na mafua na wha ui umi tala noanga i le mata upule nei ona o le maua lalo tele o le ofa sa tu ina mai le mtanga ruenga mo le whainga ruenga o loa a fiai ia ai o le mea tāua o le ua maua le tonu mai o le a whaatino loa le sitanga e pei ona mali lie nei iai. I tā alonga, i tanga polo wha le vāo mā lo o le taule lea Wellingtone o Daniel Hillier le ua mā lo i le tamirisanga tele le New Zealand Open o le NATO sanga e pei ona sa whaiai le whaiunga le vai aso i le malai le Millbrook Resort i Arrow Town e le mamao mai le ai o Queenstown i le motu i saute. O Daniel Hillier luas fulfitu tau sanga o le soifua e lua tā na malo ai mai le li Australia ingo ia Lucas Herbert. E le ngata ina malo Hillier i le ipu ai o lona whaaironga tupe na mawai e tolu se lauono se furu afe Tala. O le whaato ato e malo leo se New Zealand le tawanga le nei, le New Zealand Open, taru mai le li o Michael Hendry i le tausanga e lua afe se furu ma le fitu. O leisi New Zealand ngo ia Kerry Mount Castle, lea na tutusa ma le li mai a pania ingo ia Tomoyo Ikemura, i le tu langatolu
I le tau wanga nei Arrowtown na wha umai le sa anafi. I le tamanusanga mo le ipu o le lalulangi I kirikiti le tupao li I ta longa pupu o le T20 e pei ona whaanga solo I nei initia mo Sri Lanka. O Afrika I saute le o le ata alo mo le Black Caps a New Zealand I le vaenga o le semi-final o le ata amilusanga. Ua whaamautuina le avano Afrika e ta alo ai mo New Zealand ina ua manu malo I la tau I le ta alonga mo le aua Zimbabwe. Le la o whaatulanga mai o le semi-final de nei New Zealand ma Afrika I saute e whaia I le stofi o le vaia so nei. Ai I kirikiti ata mai tai ua manu malo le White Ferns a New Zealand ina ua sweepy I le series ma le ausi ata mai tai mai Zimbabwe. O le ta alonga lona tolu o le series a whaia le Hamilton il whai unga le vaia so ma manu malo ai le aua New Zealand. O isi ta alonga mo e lua sa wha pe fo I ona mamao le malo ai o le White Ferns ia mai ua malo ai nei la tau I le series e tolu I le lea I le aule nei mai I Zimbabwe. Whai unga nal nei vai ngau telefau.